Arunachal Field Conference voi ni na manpui tur hian aizola tangin Reverend Lalrot Fela driver lalom puyale kei amidia lamte kan kala aizol hi September ni som khan kan chuasana tichuan aizola tang hian half longa kan riak thla a Reverend Lian Kholal Singson te chung ko in thadewin min lodong sanga tichuan half longa ni som zan hi kan riak a ni zan dar soma helai half long pastor quarter hi kan thlenga hi half long pastor quarter ania chuan hei ti hianin ani chu heta hian motor tukina hian dar sari borvel akan chuak le dona tuna hian daruk le me somli pali ania driver opian motor te sizing meka chuan kan riana vel kan ron tilang don ni chuan hei helai hi hablong pastor quarter khani me asolai so chuan hei ke mani ko than hun le mani a helai hablong mol hoi hablong biakin chunita hei baptisma khurnia chuanin motora in chana chuanin hei helai hi biakin chunita a chuan hei biakin compound ania eta hian kan riak ani zana dar som vela kan thlenga hei ta hian kamua ta hian driver opia ta hian pastor Rod Fela muani no bere khom mai lumlu tuklawa haflong hi aizol nena boruakin angvel ani chuan wena hian manja kan pananga chuan haflong atangin manja hida ka thumvel kal atia chuan manja hian kan cholanga Dimapur kan tlanganga chumi ziren program amdon ni chuan ni lalpa chanchin du om lo te na thule mangna thu ta ke lo lalpa rim takat lai kanin than huwa po chungko kanin bia kang lu pui panau te ne lalpa kanin bia khong le te nante nang mana min ben sa tu ni kan ngen dok si ani e ko do bia kanin tan le e khomai mal som na chandam tu la li si min ken min kan ti le amen chuan jing dar sari le minute kwa ani a ti hian manja panin kan chuak le to dona tuna kanom na hi half long pastor quarter ania ti hian hei mizan lama half long pastor de chung ko indam takin melo mi khwala chunga kan lom tak zet zeta ti hian manja panin kan kal le to don ni tuna hian manja panin kan chuak le to ani manja hi hetatang hian dakali borvel kalani a tichuan manja hian pastor lalumon puya vai phei te chung ko in milo mi khwal dona zanina kan riak anga tichuan Dimapur ate kan bakal lokanga ko than hote kan bat to anga voin ni kan hun pan dan tur chu ani hian highway kan tan le to a Dakali borvel kan tlan don ani voin hi September ni somle pahni zirtop ni ani a ni zan lama manja pastor quarter kan riaka tha kalola mumal tlat lo maya chuan tukinji nga hian manja pastor quarter tangin Arunachal kan pan le a ni zan lama ne tak maya min lo mi khwal tu pastor lalmuan puya vai phei te chung kwa chunga kan lom tak zet zeta
ti hian highway a kan tlana Arunachal kan pan le me kani Arunachal Field Conference mang turin tunai hian kan kalme ka Arunachal thenma khodaya kanin nga khome kani tunai hian motor hi pakhat pani pathum pali panga paruk hey bus interview nei lo kang ta hey an motor an lut le do na ni Voin hi September ni som le pani zirtop ni ania tuna hian dar ni le min som ni ania Arunachal Field Conference mang turin keini hi aizola tangin Reverend Lalruat Fela driver OP le keite kan kala tichuan tuna hian kimin Arunachal kanin khom puina tur hmun chu kan han thlengta a tichuan hei markio mama ten milo muaka tichuan hei in khom pui palai kal tur te po bus nen tai han bus oma anom an thleng ve tanwa lani tichuan he kan program a hian in khom pui kan man dan tlang pui te kanon report dona keini hi aizola tangin September ni som khan kan chua sana tichuan half longa kan luta kan riaka pastor lin kholal singson kwatora tichuanin atuk ni som le pakhat ninga niya manja kwatara kan riak lia tichuan voin September ni som pani hian kimin Arunachal chu kan thleng thla a tichuan zanin atang hian field conference kan man puyanga kan man dan tlang pui field chanchin tlang puite karon tar lang don ani tichuan hei tunai hian kan bungrua te an lot thlame ka thlen in lama te kan kaldon ani so lai kan motor da na tang khan ke in kan phe helai kong an siama wang hian ni sa thakop meya tichuan Arunachal kan biak in kimina kan biak in chu khi lai mi khi ni a ki lai khen kan in khom pui don ani ke in kan phei me kan ituna hian lum nuam ham khop mai he lai hian luite an luanga in bol thei don ni hi field conference kan mangdona hei an motor kha so ta son kan da so lai son an zu manga so khom pui bus nuwa son kan da khan ya khom pui palai tepo adang tepon ron phei me kani tichuan hei Arunachal Pradesh kan om me kani mi khol mi lo mua kani tirkau Joseph ate kimin LED hawin mi lo mua ka hei ti hian unaw pa Joseph tirkau Joseph hawin ro pui khop mai hei ta hi LED hawin hei han lo mua kan in khom pui kaltur ka ti han lo won ve ro le sepa alum bio na kan lag ve ke hey kan general lama tangin kan mission secretary Reverend Lalruat Fela ron tenga hey kan LED te kimin LED te le sepa LED ten kan lo mua kan ni le coming to tirkau Joseph ke singson kania helai kimin missionary au mekania general missions nuaya di kumin nikum atang khan ka thok chana
chuan voina hei pathian khongai nazara Arunachal field point conference voi ni na tur kan han mangdon ani a voina kan mi khwal te po an ron thleng to hloma an ron thleng tha a tin akbulami hi kan field pastor let gin khong sai ani a ani hi sen ke view lama tangin an ron kala mi khwal tenen ama ni hi sen ke view bel to pastor ani boka tin hanin bot sei thakop maya helai kan rin phak bak ain mi khwal kan thanema tin kin bot sei na po karma salama tangin thadewin kan in bot seya pandal te po kan sazawa ti chuanin in bot sei na thatakin kan han pe fela pathian zara voin zanin atangin in khom na hi kan han mangdon ani a anuam khobang ole ke hi Arunachal field and call to field pastora mek kania voin ni a hian kan field chunga avoi ni na tur field conference mang turin kanin roman meka tukin zinga kanon chuka itanagar lam rangte sepa lam rangten helaya hen second field conference mang turin kan lo chuka ten kan field chunga hian local hi pathum chia kan ni atuna hian kimin sepa le itanagar te kan ni a chuan sepa hian member hi somru pali kan ni atuna hian tin kimina hian somnga pali kan ni a itanagar hian zani kan ni chuan kan vai hian tuna hian kan member hi avai hian zathum som ni wel kan ni atuna hian chu kan ni na thangpui member te kan ni a field conference voi ni na tur ni atuna mi khol kan han record hi som sari mi khol aki amuna thleng tu te chiar tel lo hian som sari le ti wel he tuna hen kan thleng kim to som riat mo som ruk le ti wel kan ron chuka ge ni chen sepa lam tangin som ni pani an ron chuk sa a chu ani kanin bot sai na sang pui te ti chuan zan in zirtop zan program chu in khom pui an tran don ta a helan biak in kota hian pandal te en lo zara field conference ania kan sia thiam thei dan tur chuan bial in khom pui kan nei angkhani ve maya ni chin lawa bial tu pastor ten member din hmun tar lang to a an soi to a ti chuan naktuk lama video pon fia fai thazokin ti khan karon tilang zel don ani khilama khial biak in thar sak be ko ma naktuk in July ni so September ni som pathum in rin nia hon turania ti chuan zaina hian an program tlang pui kalo highlight don ani मुझे
लाहों में सामत है, यीशु के लाहों में जीवन है, यीशु के लाहों में सामत है, यीशु के लाहों में जीवन है। जो कोई पिएगा मृत्यु ना देखेगा। हरियाली मेरे सिर में बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा कांटों से ताकि आई हरियाली। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलो फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। बोलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। फिर से धन्यवाद धन्यवाद। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार हालेलुया जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। और बाकी जगहों से जितने भी लोग अरुणाचल सेकेंड पील कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हे प्रभु आप सभी को बरकत देगा, आप सभी का जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हे पिता यीशु, 3 दिन 3 समय हम जितना भी समय गुजारेंगे, हे प्रभु हर मिनट में, हर रात, हर सुबह, हर पल आप हमें आत्मा में अगुवाई करेगा। हम विश्वास करते हैं जो भी एजेंडा रखा है, जो भी प्रोग्राम रखा है, आपके नाम में समर्पण करते हैं। खाना पीना से लेकर, खाना बनाने वाला से लेकर, जितना भी लोग हैं प्रभु, पीवाईडी से लेकर, प्रचारक से लेकर, जितना भी यहाँ में प्रभु आपका दास है, उन सभी को भी मैं आपके हाथों में हम रखते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु, ढेर सारा आशीष को लेकर हम जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। तेरे ऐसा मान कोई नहीं। हालेलुया आमीन हालेलुया। तेरे संग रहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। भूलेंगे हर दिन तू आमीन 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 आमीन। यीशु मेरा अच्छा है, यीशु मेरा सच्चा है।
Halleluja, men det still då. Hej till det enda så. Hej till det still den så. Hej tidigen, tjejden, tjejden, tjejta. Hej tidigen, tjejden, tjejden, tjejta. Hej tidigen, kitten, tjejta. Hejken, tidigen, tidigen, tjejta. Hej tidigen, kitten, tjejta. Hejken, tjejden, 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 tjejta. Hej tidigen, kitten, tjejta. Länge हमको यीशु आएगा. बादलों में आएगा. बोलो जय जय बोलो. यीशु मेरा अच्छा है. हई tidigen, tidigen, tjejta. Hej tidigen, kitten, tjejta. Hejken, tidigen, 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 tjejta. Hej tidigen, kitten, tidigen, tjejta. Hej tidigen, tidigen, tjejta. Hejken, tidigen, tjejta. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Oh, Hashida bala 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 Kaishida namaho koda Hashida go Hashida ho Hashida ko mathakailo Kaishida mahali kana Hashida ho Hashida ba Hashida la kara Hashida la ho Hashida la Hashida kaishama Hashida ho Hashida la kaiti na Hashida ho Hallelujah. Hallelujah. यीशु हमारे साथ है. यीशु हमारे पास है. हालेलुया. 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 यीशु के नाम में चंगाई. यीशु के नाम में आनंद जीवन है. यीशु के नाम में शक्ति है. यीशु के नाम में ताकत है. हालेलुया. डरो नहीं, आगे बढ़ो. हालेलुया. अपने हाथों को उठाकर अपने आप को समर्पण करो. यीशु मसीह तुझे चलाएगा. यीशु मसीह तुझे आगे बढ़ाएगा. हालेलुया. 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 यीशु ने हमसे प्यार किया. उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया. अपना लहू बहाया. उसने दुख सहा, प्यासा रहा, भूखा रहा. हालेलुया. आपने क्या किया, हमने क्या किया. है प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ भी नहीं है प्रभु. और प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. अभी ठीक आपका एक पार्टी है.
मैं जितना तक प्रभु मुझे अगुवाई करेंगे आप उसे क्या बोलता है कि उसे मैं इंग्लिश पर पढ़ूंगा, वो हिंदी पर वो ट्रांसलेट किया जाएगा, तो उसे मैं जरूर बाद में मदद मांगना चाहूंगा। तो मेरा आज का जो है जो पॉइंट नहीं बोलने से पहले हम लोग जो है वहां से ईटानगर पर आज कर रहा था। आज तो ये समय हो चुका है। आप हृदय खुले, आपका मन को खुलना है, आप दिल से प्रभु को पुकारें कि आपको जैसा प्रभु का जो जैसा इंतजार, वो इंतजार कभी बेकार नहीं जाते। हम लोग मूसा ने जो है 40 ईयर्स, दाऊद ने जो है 12 साल इंतजार किया गया था, बहुत इंतजार, तभी प्रभु का महिमा आया गया, जो समय दिया गया। tuna kan hma zon om hi kimin biak in ania ni som pathum September in rin nia hon tur ani chuan so lama son erongan bola kan kal chinang soita kan khan helam pang choi hun chu in khom ba na nia dare lemin somli ania khom ba na helai muna hian roi che tur ani lama hian lama hian cho me sang sang an siama tu po ano mani ole zanin khom zirtom ni zanin khom chu an bang ve theita dar kwale min som thum ania ti chuan tuna hian dinner lai cho zan cho te po kan ti theyang kan ei don ani choi turin alo chho sap sapa hian lai cho kan eyanga o inuta na kan hun man chu kan du tok ron ani so laya son so kan ei dona chuan helai mun hi kan soitak ang khan kimin Arunachal Pradesh ani aizol lam taka local te po hei real tram to ken an lo chawa tuna hian in khom bang fi lu tuk chei to lo mai theya ni ei zung zung ula ti hian in khom pui palai zong zong te hian in khom bana cho kan ei vek thin ani vairama chuan general assembly kan nei te pon kan ei thi nang deuh khan mo in khom pui mani thlen ina ei lovin ti hian kan ei thin ani ti chuan khu kan ho tu te pon an do a zan ina kan sabji hi dal kan ania alu kan ani boka ti chuan an traman chhuma kan hau tu te pon do me ka chuan hei anom na em chu ril tram to no hen cho kan e thina choi tui du em me ni ti hian zanin in khom hi azat kan la shat thei che lova ti hian part 1 kharnan cho ei ni tại hian pastor te ho pon ron chawa thim deuh lek towa nak tuk lama hian biakin hon tur ania hemi biakin hon na pol hian le in khom pui pol hian whatsapp lama te pokan huang khan vok tho an om ani chuan zaina chon sa chu kan la me che lawa so biakin hon tur ani ta kimin biakin chuan kim le thut thina chuan hei zaina hian ti hian roi kan hun the luk mai ni nuam thei khop mai kim deuh laka
cho ấy lại kan ti lang zo kang e ta hian ka thian ten chon e a ai zol tanga kalpui ten chon e tu na hian ni sabji te kan ti lang ga dar thua le mi som tum pariat lai chok anei chok dar ko la mi som tum pariat ni e sabji antram alu antram pikul santok ani tuk lama chon sa in me to doni o man tal don ti chon helai hi a hen chon ei chho do nai train la do me ka ti hian i vel me ka ni ti hian jin chuak program Arunachal kan kalna part 1 chu kan du to kanga thir tu te atop thenga mi lo thir sakawangin chunga lom thu kan soya ti chuan full program a hi chu a than paing kan la ron da don thowa tuna mi hang chu jin chuak program angin an chetla lai chi sang sang kha tiang chi hian kan ron ti zel don ni lo thir sak zel turin kan so ma che u